पुलिस न मियाबु नुंगसिगदबने ताथि तावैना तौबिबा चुमदे हाना एन बिरेन फोंदोखरे पुलिस पार्सन सिंगना मथौ पांगथोकपदा मियाबु नुंगसिगदबने कैदवैनसु ताथि तावैना तौबिबा चुमदे हाना मणिपुर की हानागी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम सिंगा से कॉन्स्टिट्यूशन डे की थौरम यावबा लाकपदा पाउमी सिंगना हंगबा वाहंग अमगी पाखुम पीरदुना हाइखिबने माना हाइकी पुलिस न मिनुंग सिगलोइना मथौ पांगथोकदबने फोन खुदुंग चादबा तानफम मायोकनरबसु काहेब थौंग तौरिदबने इंटरनल जिस्प्लस पर्सन आईडीपी सिंगी मायोक पुलिस न सथकिबा थौंग अमसुंग मियामना संगाई फेस्टिवल पांगथोकपा यानिंगदबगी मतांगदा पाउमी सिंगना हंगकिबा वाहंग अमगी पाउखुमदा महाना हाई डेमोक्रेसीदा वायलेंस की सनफम लेते संगाई फेस्टिवल बॉयकॉट तौबगी मतांगदा हंगबा वाहंग अमगी पाउखुम पीरेदुना महाना हाइकी संगाई फेस्टिवल पांगथोकपा नत्रगा पांगथोकतबा हाइबसी लेंगा के अपामबगी मखा पोले हिरमसगी मतांगदा करिगुंबा कमेंट अमता पिनिंगाई लेते डेमोक्रेसी सटपा लेबाक ओइबनिना अपामबीना फेस्टिवल पांगथोकपदा अकाइबा लेते सब मानबा मओंगदा यानिंगदबा मियोइसिंगना मसागे अनिंगबा अपामबा वाखलोन फोंदोकपदसु थोइदोना अकाइबा लेते पनबा याबदे सवंबुंग अमसुंग सजिवादा हांगबा रिलीफ कैंपसिंगदा संजफम लौदुना लेरिबा दोलाई थाबी इकौ अमदि साधु येन खोमांगे आईडीपी सिंग मयमदा हंजनजरगे हाइदुना लाकपदा पुलिसना लंबीदा थतलगा यामना ताथि ताओइना तौबिखिबगे सक्तम सिंगी वीडियो वायरल ओइरखिबने पार्सन सिंग अदुना सगोलमा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा सु टियर गैस कापसिनबा लेखरबने नोंमय पांदुना सिरे हाइंगांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा कोंथा खाबा मनिंग लेकाइदा ngarang numidang wairam thokiba thaudo amada kontha ahaluptagi asem tondonba apokpagi ming gunindro kauba mioi ama nongmena panduna sire महाकमदौना नोंगै मारुना पानखिबनो हाइबगी मतांगना चपचाब पाउ फंगद्रे अदुमपु सोइबदगी ममानबा अमगी लाइसेंस गन्ना कापथोरकपदा पांदुना फिबम लुना सोकपदगी राज मेडिसिटी दा मतम खरा लाइकनरबा मतुंगदा लाइखिदबने हाइरे अकुपा पाउ ngainare युंगांग पोरकप ट्रक लंबीदा मियामना थतलगा थुगाइरुबदा पुलिसना टियर गैस कापख्रे हारे जिरेबाम फाउदुना लाकप ट्रक अमा ngarang numidang अथेंगबदा मियामना खुंबोंग बाजारदा नमदुना खामहलगा चेक तौरुबदा युंगांग थन्ना यावबा ट्रक ओइरमबदगी मतम खरा फाजिंदुना थमलुरे पुलिसना ट्रक अदु मखोइना फारगा पुरकपने हाइरा फाउबदा मियाम अदुना थादु हाइबा याखिदे युंगांग सिंग अदु मफमदुदा थुगाइदुना मांगहनगदबने हाइदुना मथंग मथंग लौथरगा थुगाइबा हौरखे पुलिसना खामबदा यारक्तबदगी टियर गैस सेल यामरुंग कापतुना मियाम अदु तानखाइरबा मतुंगदा पोलम सिंग अदु कनबा ngamhauke पुलिसना थादरप सेरोल अमगी मतुंगिना युंगांग सिंग अदु कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कैथलमानबी पुलिस स्टेशन दा कंबाइंड फोर्सेस चेक तौरुबदा फगतपा ngamkhibane एक्साइज डिपार्टमेंट की मियोइदा सिनरबा मतुंगदा लोगे ओइबा थबक लौखननबा इम्फाल दा पुरखिबने तंजा अदु दा लंबीदा नुपी मयाम अमा गाड़ी खामलगा यू सिंग अदु थुगाइनबा होना रखिबने हाइरे युंगांग सिंग अदु ट्रक AS01 NC2547 दा पुरकपने गाड़ी अदुगी ड्राइवर की ममिंगना फरजन अली सही कुनगतरेत कवी महा आसाम के बरपेटादगिनी हाइरे मैजिक मोमेंट केस 19 ऑलमोंग केस कुनगनिपान जाउना लुपा लाख 38 गा लुपा लिसिंग कुंथ्रागनि थोइरोंगी युंगांग फारे हाइरे 2030 फाउबदा अवांग नोंपोकता लेरिबा जीव लिसिंग मंगागा चनिपान इजराइल दा पूनबा थौरांग अयाबा पीख्रे इंडिया के अवांग नोंपोक लमदमदा लैहौरिबा जीव लिसिंग मंगागा चनिपान कुमजा 2030 फाउबगी मनोंगदा इजराइल दा पुनबगी थौरांग इजराइल ग लेंगांगना अयाबा पीख्रे जेविश एजेंसी फॉर इजराइल ना फोंदोखिबगी मतुंगिना बिनै मनासे हाना खंगनाबा फुरुब असि अवांग नोंपोक इंडिया दगी इजराइल दा पूनबगी थौरांग अमा नवेंबर कुलुमदोइदा इजराइली गवर्नमेंट ना अयाबा पीरे ममांगदा हाना बपी खब जीव लिसिंग अमगा सनी यावना पुन्ना मियोय लिसिंग मंगागा चनिपान कुमजा 2030 फाउबगी मनुंगदा इजराइल दा पूनबगी वारेप अमा लेंगाकना लौखिबसे सिंथानिंगा ओइ हाइना जेविश एजेंसी फॉर इजराइल ना फोंदोखे एजेंसी असना मरु ओइबा थौदांग लौरगा इजराइल की चीफ रेबिनेट कन्वर्सन अथॉरिटी अमदे पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी गा खुसमनदुना जीव सिंग होंदोकनबा थौरांग लौखतकदौरी निंगथिना मसा खंगदोकपगी थबक पाइखलबा मतुंगदा मियोसिंग अदु तोंगान तोंगानबा फ्लाइट सिंगदा होंदोकनबा थौरांग तौरी थौरांग असि लौखतपदा चौराकना $27 रोम संगनि हाना पानरे इमिग्रेशन एंड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स सोफरना हिरामसिगे मतांगदा पुखतकिबा प्रपोजल अमा इजराइल की कैबिनेट ना अयाबा पीखिबने थौरांग असिगा मरि लेनना रेबिस की मिहुत कांगबु अमा इंडिया दा लाकदौरी हाइरे
Kangpopi district ki forest area da lam acre satret ki mayada poppy pambi sing thari hana and Biren Pokhaikhre state asigi umangi jaga sing da park sana poppy pambi thari ba sing security force na angamba sakti sizinaduna leptana manghan takhan bagi thawong kya jatharabasu Kangpopi district ki forest area da lam acre satret ki mayada park sana poppy pambi sing thari haiba handakta nauna chathakiba aerial survey amada ningthina khangbangam lei Maramuduna park sana thariba poppy pambi sing asi park sana manghanabagi masigi mayokta akanba khongthang sing paikhatpa mathau tare haina former chief minister N Birena mahaki ex ta thagalakhiba warol amada hairi makata na haribana park sana poppy pambi thabagi thabak satharakpa asina umangi saruk sing sauna manghan tahan butanatana state asigi cultural heritage da sauna akiba ma pidi lamda masigi park sawa umangi saruk kaya ama poppy pambi tharakpa asina mahan tahan kre hojik laidiba PR government asina army Assam Rifles CRPF BSF NCB Manipur police amasung atopa agency kaya ga khusamnaduna tungan ba mafam singda laidiba poppy thariba mafam kaya nukti numit khudingi leptana mahan bagi thawong sing sathariba asigi su thagatpa phongdokle adu moinamak poppy thabagi problem asi leptana hengalakle ain kaina poppy thariba singi matangda sathakiba aerial survey gi footage ama share tawduna former chief minister asina makhata na phongdokkibada hariba survey asi haukiba November 13 da pangthokibani hariba aerial survey aduda Kangpopi district ki Saparmena police station gi manung chanba Makhan Hill range ki area da lam acre satret ki area da park sana poppy pambi tharam khiba du thengna khibane poppy thariba jaga sing asi indigenous community singna senglaba mafam amani haina launariba Mount Kauburu gi manak nakna amasung Kangla Tongbi Kangpopi Reserve Forest ki area singdane poppy pambi thabana park sana umangi area sing mahan tahalakpa amasung cultural da akiba kya pirakliba sithingduna Manipur ki ecological amasung cultural integrity asima pungphana ngak nabagi damakta park sana poppy pambi thariba sing asima han tahan nabagi damakta leptana akan bathabak kya paikhatpa mathau tai hari Senaba police sing serak pigadabani haina thamlakre ngarang fencer school gi mahairoi nupi masa ani garin thombagi thaudokta senari pa Manipur police ki personal sing khudakta serak pigadabani haina all Manipur Democratic Students Organization na thadorpo serot mana hairi serol sina hairi bana garin thombagi thaudok aduda school asigi mahairoi saria singamayum laikidaba aduga mahairoi nupi masa amana tamthina sopodagi hospital da laikan aduna imung manunggi miyoi singna thengnariba awabada mahairoi lup asina saruk yari Baktiba Todo Aduda Gari Adubu Tongduna Lakiba Manipur Police ki Gari na Thomada ki Soktuna Taraga Ladiba Satri Amabu Hospital da Pukhatpagi Mahutama Kong Paiduna Singthoklam Laga Karisuhana Yinglamdana Tauraga Zatkiba Amasung Police Person Karana Hospital da Pukhatpagi Mahuta Yingduna Laibadagi Maphamadu da Laikidaba Aduga Satri Amana Aruba Pibamda Laikanaduna Ladiba Todo Asida Senariba Manipur Police Amasung Traffic Police ki Thawong Condemn Tawi Loina Senariba Police Person Singamathakta Logi Oiba Sairak Pigadaba Haidi JJM ki fund sing niyam sumna sizinadaba state tareta lupa crore samaga kumapan 10.3 ki penalty lauthokre complaint leba state khudimak makhata na fund lokthaba thingjinkre leba asigi oina aphaba thaknaba ising yumthung khuding phanghanaba paikhanliba jal jiban mission JJM ki thabak thoram sing field check tawbada niyam sumna toramdaba state tareta center ki maikaidagi lupa crore 129.27 penalty lauthokiba galoina masida senari pa official contractor amasung inspection agency singi mathakta akanba action lauragani hari Prime Minister Narendra Modi ki maikaidagi jal jiban mission ki thabak thoram singda state singda asoiba aranba kya lairiba asigi matangda akanba warning tawraduna mission asiga mari leinana ising phangde haibagi complaint lairiba state sing laidiba complaint singa dolo sindriba phawba amasung yumthung kuding ising ningthina phanghandriba phawba makhata na state ki maikaidagi anoba phansing phanglaroi Prime Minister ki anoba reaction ase mission asigi makhada nauna yumthung kya da toti ising connection tawre haina thagaliba report amasung tasena ising phangli sing adugi report sing adu hak thengna na field da yengsilaba matungda asoiba aranba kaya ama thengnarakpadagi lakhibane mission asigi makhada ahanbagi oina punna lupa crore chamaga kunga mapan 10.3 penalty tawkhiba sing adudi Gujarat Maharashtra Rajasthan Karnataka, Tripura, Assam, amasung Tamil Nadu ne center ki maikaidagi masigi matangna chapchaba action lokhatkani kariguma phibam amata da compromise tawroi hade 2019 the center ki maikaidagi mission asigi damak leba asigi yumthong crore 19.36 da afaba thaknaba ising phanghanaba pipe phumba amasung overhead tank sanaba lupa lakh
crore 4.33 ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 2022-24 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯗ 14 16 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯇꯦꯞ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ 32ꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯖꯔꯈꯟ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯥꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯨꯟꯗꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 708 ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ 62 ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ 964 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ 159 ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ FIR 9 ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ 9 ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ JJMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯐꯤꯜꯗꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ PHCDꯒꯤ ꯗꯦꯁꯕꯣꯔꯗꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯌꯥꯡꯅ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯂꯨꯔ ꯇꯥꯂꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯕꯦꯅꯍꯥꯂꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯡ ꯋꯥꯜꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯁꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4ꯃꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯁꯥꯕꯦꯔꯥꯃꯥꯂꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯋꯤꯁꯁꯤꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯦꯗ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯃꯥꯋꯤꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 2-3 ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯋꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ CPI ꯃꯥꯋꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯃꯩꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯋꯤꯁ ꯀꯥꯗꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯃꯥꯋꯤꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯥꯋꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯋꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ इथियोपियागी गुबी मैगिसिंग पोखाइरख्रे हरी अफ्रीकागी लेबा अमा ओरिबा इथियोपियागी अवांग नोंपोक थांबा रीजन लेबा मैगिसिंग अमा सही 12 मतुंगदा अहानबा ओइना पोखाइख्रे मैगिसिंग पोखाइरकपा अदुदा किलोमीटर 13 रों वांगना मैखु काखिबगा लोइनाना रेड सीदगी येमेन अमसुंग ओमान तमना मैखुसिंग अदु संदोकी हाइरे इथियोपियागी कोनुंग एडिस एडावेट की माइल 500 रोम लापना लेबा इथियोपियागी अफर रीजन लेबा हाईली गुबाबी हाइना खंगनाबा मैगिसिंग अदु हौखिबा नोमाइजिंग नमिता पोखाइखिबने पुंग कयामरम पोखाइखिबा अदुगा मरि लेना लोकल ऑफिशियल मोहम्मद सेठ ना फोंदोरकपा अदुदा हौजिक फावबुदी असो अपन अमसुंग मिसिमिना थोखिबदि लेते अदुबु मैगिसिंग पोखाइखिबा अदुना सा उसेक लोइबा मफम अदुगी मियामगे इकोनॉमीदा असोइबा लाकपगे ओइथोकपदि लै हाइखि मैगिसिंग पोखाइबगी मैखु अमसुंग उतसिंग अदु येमेन ओमान अमसुंग पाकिस्तान फावबा यौखि हाइना सु फोंदोरकले लैबा असगी कॉन्स्टिट्यूशन गाना चटकने हाइना अगम अथौ सेगना वासक लौख्रे मीना फत्रगदि अफब कॉन्स्टिट्यूशन की सनाफम लैरोय हाइना गवर्नर ना फोंदोख्रे लैबा के अतै अतोप मफम सिंगदा पांगथोकपगु मणिपुर दसु हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हाइबा थीमदा 65 सुबा कॉन्स्टिट्यूशन डे की थौरम पांगथोख्रे इम्फाल की कोनुंग ममांगदा लैबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोकप थौरम दा गवर्नर यावना स्टेट असगी अगम अथौ सिंगना कॉन्स्टिट्यूशन गाना सटकने हाइबगी अपन वासक लौमिनखि थौरम अदुदा राज्य सभा के MP निथौलै सेंबा सना जावबा हानगी चीफ मिनिस्टर N Biren MLA सिंह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल अमसुंग मसिंग यामलबा महिरोय सिंह सरुग याखे बोसेम की चेयरमैन लौथोखिबा महिरोय खुनाइदा सिंगनबने हाना लुप तरुकना फोंदोरख्रे रेगुलर ओइना हाबलखिबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम की चेयरमैन ताम लोइद्रंगैदा मरम अमत पीदना लौथोखिबगी थौंग असि महिरोय खुनाइदा सिंगनबने हाना महिरोय लुप तरुकना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरक्ले चेरोल असना हाई चेयरमैन लौथोखरबा
chairman laukthokhrga mahakki mahutta education s ki director na board ki chairman ki charge puragani hana laukthokiba order ase national law of justice thugaiba loinana kumja 2021 ki august 13 department of personnel and administrative reform na thokiba office memorandum adugi point number 3 de yawriba wafam gi mayoktani bureaucrat officer singbo exam silang liba body da thambiganu haiba mahiroi singi kholaw gi tayo na bo wafam ama oibana bosem gi chairman laukthokkiba gi order ase chanaba yaroi asiguma lainga ki khudak ta ningakpa thabak tawbagi thong asina bosem gi thabak thoram da khudong cha da ba thohalakpa yai haidi